FT Wave YouTube channel thlir tu zong te November ni somni panga ni thar chibai vek ule Myanmar Indona tuna hian a ommek zela mun sang tlangpui update kan tumanga tin Myanmar sipai dictatorship du lo tu sipai sang te chanchin po zona kadong thina chu voina hian temazong kan tilang don bok ani ti kha reta ila acha ange ama sain ka channel min lo subscribe pa me notification bell min lo on sak turle min lo comment min lo share sak turin in khongai na kan dilani tamu khopui than tapin khuwa in be na a pasho ti ho tu telin mi panga an mana mi pani an ka plum sagain region tamu township tathan pin haizol khuwa in be na a USDP party a MP hlui pasho ti ho tu mainit ong telin mi panga an mana anjinga tlan chuak pasho ti pani an ka hlum thu PDF battalion pelia thu nei tu pakhat chuan yangun kit that time ashil ani November ni somni khan military council sipai somnga rual tele pasho ti sompanga te omna kem chu Mipui sipaite an ka rona an hnung tolle nu November ni somni pakhat khan an beinon le a liamanom nuala pasho ti ho tu mainit ong telin mi panga an man thu hriat ani heng an man mi panga zinga tlan chuak mi pahni an ka hlum thu hriat ani a heng ba ka hian tamu khobul military council sipaite buk khwarna meli thanthapin mangko khuwa in beina a military council sipai pathum anthia November ni somni pathum khan an ruang an hlom thu hriat ani bok November ni somni pani jing dariat vel atang khan tamu khochuan chung nangkate khuwa military council sipaite SNA tele meitei ral thuam keng pol kem te chu Mipui sipai tang rual pol ten an lak sak thu tual chung mi te hnehna tang hriat ania hein beina hian meitei ral thuam keng pol ami pakhat athia mi panga an hliam thu hriat ani bok ani kalemio chin lama military council sipai yan chiong ke Mipui sipai tang rual ten an lak sak second region kalemio chimlam military council sipai kem pakhat yang chiong kem chu November ni somni pathum tu khan Mipui sipai tang rual pol ten an lak sak thu hriat ani yang chiong kem chu Mipui sipai tang rual ten kan lak saka tlan chia ponom nual ti in CDF KKG thu nei tu pakhat chuan a soi November ni somni pakhat atang khan Mipui sipai tang rual pol ten yang chionga military council sipai kem an beitrana November ni somni paruk tu khan an lak sak fel thu hriat ani military council sipai kem an lak sak tum hian military council sipai ral thuam MA silai 60mm bomle silai mu tam tak Mipui sipai tang rual ten an lak sak thu hriat ani hein beina hian military council sipai pathum thi niarin ani a Mipui sipai tang rual tangin mi pathum an hliama CNDF sipai silai vannung thang chuan ramtan nunna a hlan thu hriat ani ri khodar kho che vela CDF tang rual polten Mipui te in kai hruai dan ma an la mek CDF tang rual polten an thunun mek chin state marlam ri khodar kho che vela Mipui te kai hruai dan CNF CNA le CDF hual ngoram tang kopten ma an lak mek thu CNF CNA ten an thu chuan ta langa ri khodar le che vela tlan chiate thlamuang taka ron hokir turin kan hriatira anon hokir nual to Mipui te veng him turin le bomkam te kan su to a Mipui te nen thlamuang taka kan om theina turin public meeting kan kawa thlamuang taka kan om theina turin ma kan la zelang ti in CNF le CNA thupuang tu chuan soi Indo Myanmar ram ri khodar le triau khomoi chu CNF CNA le CDF hual ngoram ten nisom chuang an thunun to hnuwa November ni somni pani khan thu chua an ta langa heng military council sipai kem pani hi CNF CNA CDF Zania Tram PDA Tidim CDF Thantlang le CDF hual ngoram ten an lak sak thu hriat ani hein beina wang hian Mizorama Myanmar ral tlante en kola atul anga lo boipui tu
Mizoram Sarkar Kaukran le Mimalba ka Weme te chunga anlom thu CNF CNA ten antu chuan ta lang bok ani ri khodara Myanmar sipai kem pani beina hian Repression Anti Commander Brigadier General ngun hlei thang hoin an beya CNF sipai pangale PDA police pakhatte ramtan annun na anhlana sipai dang som chuang in liam an tuar bok ani hein beina hian military council sipai major pakhattelin sipai pasari le ral thuam nen anin pek thu le sipai somli chuang te India lama an tlan chet thu hriat ani bok ani kha chanchin update deuh chu ni a tichuan tangrual pol sipai ho chanchin hitle ma zong kan hmu thei ang hi han in hriat tir le thain ka hria a zo na te kan dong hnema sayang khan ma ni trong kol trong te ni hloma chiara har deuh leka chu kan in hrethiam sham mai don nia Zofa Burma sipai dictator do pol te chanchin tini a Burma rama dictator sipain thunei na apong lak nuwa politics sing chivet nuai chu azual zapui violent low kan tiang hi anita a Burma ram buaina in hrin chuwa spring revolution chuan chin state chunga zofa te nun phung hi atidanglam chakhle mai Burma ramin independent anei tir kumsang khazakua somli pariat atangin kum som sari lai aliam hnu po in state danga chuan helna chuakin ral thuam hial chelekin dictator chu dodal hlom ma se chin state a chuan tun hnai hun nukhoi lama chau chin national fronts CNF aron din ve a chin lan hi state dang ral thuam kenga sipai do pol te laka chuan the me ang main an thoma re rui thinani kumsang ni somni pakat February tha atang Burma Military Council Sarkar alo omphat atang khan sual sipaite laka dodalna ronpiang chuak khan zohna thlak spring revolution chu atidang dain achin siatlak bika zofa te huaisen ziale thian chan thi ngam tlong maina an nei chu chiang taka pholan na man ruwa ani chhota ani Military Council sipai sarkara din hnu lok kumsang ni somni pakhat April ni somni pali atang khan Myanmar zofa meithal silai keng te chuan marshalo mingpuan khumtu Burma sipai sarkar chu chauchikimin a chauleta ramwa sapelnan chawa mantrin zopa ku chuak tual cher silai chu sual sipai holam hoin ngen muan kap chuak ta a chu meithal silai voi khata mukhat chauka chu thei chu kol nam Burmese ho chuan tumi ti in an kova chu wangin chin state chunga zofa rol rala chet na hi Burma ram zofa chanchina an soi piang choi to lo tur chin tumi revolution ti alo nita ani chutianga Burma sipai dodal na spring revolution chu chin state pumpuya ram kang ang main al hluaya na satakin darzau hle ma se hruai tu thumun pol ming in angle hulhiap pakhat nuai om talowin mani chena bial thewa chibing nambing ral thuam keng pol tribal local defense force sang angin anom loi si ani chin state chunga hian zofa te hi bial lian deuh ber district pakwa hian an atam zo kan oma chin state pi alam megiole second region lama po thanem tak an la khosa cheu bok ani zofa namsi paitang rual ten chin state chunga dan le thu pe ken ko konga emo ramven himna lam tho konga kan namnun phung le ti dan phung kan nei thin chu mangin ma kan la zel don antibok CNA pol baka kumsang ni somni pakhat April nili khan mani omna bial thewa hian nambil chibing ral thuam keng pol Chinland Defense Force CDF anon din ta sup hlom ani CDF hi kumsang ni somni pakhat April ni somni panga athu chu an siama chuan CDF hian Mipui sarkar paithatu Military Council sarkar thar andin hi engti kong ma in kan pompui lo ati a democracy lam tluang zo mek NUG sarkar le pol dang chu tiang lama malatu te chu thlopin kan thokho zel donani anti CNA lo om san namsipai changtung to tak loading to le a hnuai kan tarlan ral thuam keng pol te chu tlangpui kan hriat
kan tarlan thei chunte annia pakhat na chuan CNF Chin National Front Chin National Army CNO CNDF Chin National Organization Chin National Defense Force CDF KKZ Kalei Kabo Kango Chil Kabo Kango CDF Mindat Army CDF Kampetlet CDF Matupi CDF Paletwa CDF Hakha CDF Tongzang CDF Thantlang ZFU PDF Zaulan Tedim Tongzang CDF Dainam CDF Mara CDF Zaupei CDF Zautung CDF Lautu CDF Hualngauram CDF CDM Sain Chinlan Joint Defense Force CJDC hi mumal takin chin nambil sipai polrang sang te hi thoho na thale in pum khatna anei theinan meeting anei puitrina ral thuam nei theidan le ral rel dan chungchanga po an soi ho thina ni kumsang ni somni pani November tha ni thuma tangin ni sari chung avoinga na CJDC meeting chu polrang sanga tangin sipai som thum le ronthli thlai tu te somni pasari lai anon tel theya CNF hi tuna chuan aton hriat nei ber ani awangin CJDC pol hruai tudin mun leadership position an chel mek ani CNF CNA Chin National Front Chin National Army hi kumsang khan zakua somriat pariat kum dai khan din ani to a kumsang ni somni mars so ni som paruk le ni som pakwa khan CNF conference voiceari na an nei khan ramchung le namdang atangin palai representative and observer za somnga pakhat CNF leader chumi truma an thlantlin te chu chairman Pujing Kaun vice chairman Puthan Ningki vice chairman Dr Lian Sungkhong vice chairman Dr Saukar secretary general Salai Thanghei deputy secretary general Salai Ram Kulchung deputy secretary general Salai Thani deputy secretary general Puac Ral Ninte Anni Colonel Solomon Achu Secretary of Department of Defense Atan Ruat Ani CNF le CNA headquarter omna kem Victoria hi India le Burma Ram ri Mizoram Farko na atanga hlavak lova omania chung hun lai chuan CNA sipayan tam ve to hle a brigade li lai an nei to bok ani local CDF sipaite hi CNA headquarter a training an nei thina CNA brigade pani hi Chin state marlam inzar pharlain brigade pani ero ethic arms group lian ber pol omna Kachin state a nam sipai dang KIA honen dictatorship paite hi do turin anom thunga brigade pakhat zel hi sipai battalion thum an oma battalion khata sipai omza chu ain anglova sipai zani atanga zanga vel om tu rangai ani CNF CNA te chu tongshriat nga tak anni baka politics thil inlum le danman thiam tak anni a chu wangin kumsang ni somni pakhat me ni somni pakwa khan CNF chuan NUG nen inremna siamin Burma military dictatorship daudal konga emo Federal Democratic System manga Burma ram din tharle na tur chungchang a thuthlungan ziakta ani CNF chairman le vice chairman tenen chuan NUG puipa te president prime minister defense foreign affairs minister te chu inremna thuthlung annem het ani CNF hian upazok chanchangin kongeng kima thilpoimo ti na pianga mashruain CJDC tan ma alak puya training le hriatur poimo chanchin the darna konga akula tai trangani kumsang ni somni pakhat April ni som pathum khan interim Chin National Consultative Council chu politics thila Chin state Mipui tan mala turadin ani boka ramchung le pona polsang sang teleng vek turadin ani ICNCC hi state levela Chin state sarkar ruang amdin tu anni a Chin state sarkar in real bolna le dan siam tu te thangchuak tu tur anni bok ram azalen huna chuan federal levela NUCC thunei na mun parliament lama state ayo tirtu ni na po at kengdon ani Chin Arms Organization reng hi dictator dodal turin ICNCC pola antel veka
engza chiange an omti puanzar alanilo Chin State Parliamentary Representation Committee po din anito CRPH nen po anin zom tlat ani Tika ania kan chiang lo ruai mai the kha rin ain dictatorship do pol hi an lo tam khop maya nam sang chi sang atang tikhan mani state mani omna hmuna tiang khan Polandina amai ro chu tuna langchiang ta em chu ming ong hlaina hetiaron lalle chi hian in lungrual na tha an nei ni ti a hriat em a chu chanchin lung chiat thlak tak kara thilom om ani a zalen na po hi lo sual chuak te reng po ni se ha tiang khan mumal taka indoor na le in biak na a om thlapa amai ro chu thil zong kha a fel duakang ti na lamani lova ma se ma na satakin an lo la to a kha ero khason kongro tam tak asunge yang ti kan ring tlatani ka channel min lo thlir saka min lo ngai thak saka wangin kalome